Julián Quito, el héroe sin rostro. Historia basada en la sublevación de Columbe de 1803. Ñukanchiktaka achka watakunatami llakichirkakuna. Ñukanchik yayakunata, ñukanchik yayakunapak yayakunatapash, paykunapak allpakuna, yaku, yanta, wiwakunatapash kichushpa. Hatun allpakunayuqkunaka mana huchakunata ruraqkunachu kashka, sinapash ñukanchikta angukunawan asutishpami ishkay kutin huchata rurachikkuna. Chaymantami hatayrkanchik. Tukuykuna tandanakurkanchik, ñukanchik makipi alli pachata charingapaq. Intiman paskashka makikunawan paykunata kanirkani español runakunawanka ama pampapi makanakuychikchu. Urkukuna hawapimi makanakuna kanchik. Ñukanchik allpakunata munarkanchik. Ñukanchik llankay ñukanchikwan sakirichun. Hatun allpakunapash tukuypak rakishpa. Chaymantami ñukata Ecuadorpa ñawpa agrarista indígena runa nishpa shutichiwarkakuna. Achka yawarmi hicharirka. Paykunapa, ñukanchikpa, tukuykunapaqpash. Paykunapa wasikunatami rupachirkanchik. Karuman karkurkanchikmi. Shinapash español awqa runakuna chayarka. Palukuna nishpa kayarkakuna. Tankis pampapi chunga warangakuna runakuna shayarirkanchik. Mishukuna shamuychik. Kaypimi kaspikunawan makanapaq shuyakunchik. Chashnami kaparirkanchik. Chakillawan, rumikunawan, kaspikunawan, asialwanpash makanakurkanchik. Paykunaka illapa muyukunawan, espadakunawan, cañonkunawan, avyukunawanpashmi shamurka. Shuk pacha chawpitami makanakuyka karka. Achkakunami chugririshka shukkunaka wañushkakunapas sakirirkanchik. Paykunamantaka ni pi mana ima tukurkachu. Wichkashka wasimun aparkakuna. Rafael Pataló, Pedro Carapuma, Lorenza Bemañay, Nicolás Vimos, Marcelo Malán, Úrsula Bacasela, Francisco Curillo, Mariano Hualpa, Lorenza Peña, Jacinta Suárez, Cecilio Taday, Luis Sigla, Alex Hualpa, Valentín Ramírez, Manuel Curillo, José Yanquikunata shuk patsagyaji runakunapash. Ñukataka ni ima pacha mana hapirkachu. Tukikunami ñukata rikuarkakuna. Pasak peso kullkita ñukamanta kurkapash. Shinallatak ayllu llaqtapi kawsaqkunaka pankakunataka llikishpa allpapi pamparkakunapash. Ñukataka ni ima pacha mana hapirkachu. Julián Quito, el héroe de Columbe. Este proyecto es parte del Fondo de Fomento de las Artes, la Cultura y la Innovación. Línea de fomento de la memoria social y el patrimonio cultural. Convocatoria 2025.